Baš tu, na severoistoku Crne Gore, u dolini reke Lim i reke Lesnice, nalazi se grad koji čine ponosni ljudi. Ponosni na svakoga ko im je osvetlao obraz i ko ponosno ističe da ne zaboravlja svoje korene. Baš zbog jednog takvog pevača koji je odrastao na ovim ulicama, odlučili smo da se zaputimo u susednu Crnu Goru. Dobrodošli u Bijelo Polje. Rodni grad Šaka Polumente. Baš u ovom gradu pevač je živeo sve dok nije počeo da se bavi muzikom. Tokom 90-ih, kada je njegova karijera krenula uzlaznom putanjom, pevač se sa porodicom preselio u Podgoricu, ali je njegovo srce zauvek ostalo u Bijelom Polju. Kako do kuće Šaka Polumente da dođem? Odavde. Kako mi najlakše? I jel mogu po šaka ili kolima? Možete s autom. Traži kuću Šaka Polumente. Ovo idi jedno 500 metara s desne strane pitanje. Dobar momak, dobro pjeva, radili smo zajedno. U porodičnoj kući u kojoj je Šako odrastao tog dana nije bilo nikoga. Ali se zato ubrzo pojavila radoznalost njegovih komšija kada su nas ugledali sa kamerama ispred njegove kuće. Ponadali su se da se možda tog dana pojavio i njihov poznati pevač. Nismo familija, ali... Prve komšije. Jesmo komšije. Znate li gdje mu je kuća? Da, evo ovamo su mi rekli ova Bela, to. Sad smo bili tamo. Kako ga pamtite i kakav je bio kao dečak? Uljudan, pristojan, fin dečko. Da. Kao što i sada isto. Jeste li mogli da pretpostavite da će postati velika zvezda? Pa, nijesmo. Kako ga pamtite? Kakav je kao... Ste vi rođaci ili... Ja ga pamtim kao školskog druga, sve to zajedno smo rasli, znam da je pozitivan, poslovan. Kakav je bio? Pozitivan kao čovjek i drug bio fenomenalan. Kako vi pamtite Šaka Polumentu? Saka, pamtim ga kako u najljepšem stanju, fin dečko, becio, talenat. Je li od malena bio tako? Pa jeste. Ka muzici je okrenut? To je tradicija i roditelj. To sam htjela, od koga je? I roditelj, otac bio fino. Ako misliš na pjesmu? Da, na pesmu, da. Jeste. Znači od oca je nasledio to? Pa to je neki gen. Da. Jeste li vi mogli da, dok ste ga gledali kako se igra ovim ulicama, da pretpostavite da će postati velika zvezda? Pa pokazivao je znake, sigurno. Tu ste vi svi su komšiluka ili? Jeste, tu svi. Kakav je Šako kad dođe u svoj grad? Pa ne znam, po meni dosta pristojan, baš onako, ovdje je baš dosta vam poznato, ali baš korektan je šta znam. Tu im je kuća, jel da? Nisam pogrešio, ova Bela, da. I njihova deca isto, jel dolazilo? Tu se niko nije uobrazio, ništa? Niko, sve je to isto. To sam htio da pitam. Stvarno svi pamtimo, znači sve isto. Ne, ostao je dosadan sebi, tu nema šta, jako porodičan, prirodan. Da.
Nema tu ništa nešto sad da se... I postao je ove godine 5. put, ja mislim, deka. Da. Jel se slavilo ovde? Da to ne znamo baš, to sigurno ako su u kući nešto porodično, to nešto. Ali svi su fini, svi su stvarno zadovoljni smo. I srećni što su baš tako zvijezde iz našeg grada tu. Odmah ispred porodične kuće nalazi se i lokal koji je nekada bio u vlasništvu popularnog pevača dok se bavio ugostiteljstvom. Sam ga odavno video. Znači, dok smo bili mlađi, imali smo saradnju, držali su lokal neki koji je bio primer, uzor. Oto smo isto bio primer i uzor. Fino Šako, fina porodica, fino. I postao deka, po 5. put postao deka. Jeste. Kako smo saznali od komšija, nakon što je izgubio roditelje, njegova porodična kuća je često usamljena i prazna. Roditelji pomorli, rasturila se braća tamo, ovo. Da, je li mu teško to pada sada kada dođe, a kuća je poprilično prazna i nije... Pa svakome to nije svejedno, ali... Baš je mnogo drugačije, nema oca, nema majke, ova su mu druga braća neka gore po Evropi, sestra po Evropi. Tako, ovdje su neka braća su mu ovdje u Bijelom polju dvojica, ovi su drugi svi po Evropi. Jeste kuća prazna, mada nije, jeste gornji ispred, dole su brat, dva brata tu. Da. Šta znam. Kada dođe ovdje, jel ga viđate, jel sa svima i dalje, nije se uobrazio? Pa nije. Nije, mada on rijetko tu dolazi, ali nije, Šako je uvijek isto. Otac mu je dobar pevač i dobro je pevao rahmetli, ali on isto dosta znaju da pevaju i onaj mu peva Sapko je nekad znao, brat mu isto da peva, to je porodično. Da, i Dado isto. Pa i Dado je krenuo, pa tetka, tetka sestra mu je krenula. Znači njima je muzika u krvi nekako. Jeste, oni su svi za to poznati. Ima Šako, ima i sinovca koji je Dado isto, koji je vrsti ovako. Kažu da su njegovi roditelji bili onako pošteni, da su ga... Jesu fini, radi, nema što. Da. Dobri komšije, dobri sve. To je najbitnije. Kada dođe sad Šako ovde, jel ga viđete? Kažu da se nije promenio. Obavezno, pa uvijek posjetimo se baš to. Mi smo uvijek dobro živjeli ovako, pogotovo u ovom gradu i u ovom mjestu gdje sam i ja ovde.
Ovako izuzetno se pazili, posjećivali, družili. I nekako se drže ovdje u Bijelom Polju, primijetio sam. Pa i da danas stoji ta tradicija naša, druženje svih naroda. Znate kako, ovaj kraj je dosta zavidan i sujetan. To sam htio da pitam, kakav je kraj? Kraj je dosta zavidan i sujetan, ali za njih baš nema niko ništa loše da kaže. Stvarno su prva liga, momci, oni su tu odrastali baš sa našim starijima. I stvarno, svi se dan danas pomenu, oni tu kad dođu, vide se. Znate, čuju se, izađu, popiju kafu, jedni kod drugih, stvarno su za svaku pohvalu. Da, rekli su mi da se Šako nije uopšte promenio, da i kada dođu u svoje Bijelo Polje, da je isti onaj Šako koji je bio kad je otišao odavde. Apsolutno isto. Zbog čega se to ne menja? Šta misliš? Je to vaspitanje vama ili? Ja mislim da je to najviše do vaspitanja i neka kultura, a i možemo da kažemo i neki lokal patriotizam, jer bez obzira na svu tu sujetu i uspjeh koji se ne oprašta, kad neko ostane isti, kao što su ostali oni od malene, naravno, kroz priču koju sam ja čuo o njima, jednostavno ne može drugačije. Stalno je pomagao i Bijelom Polju i stalno dolazi ovdje. Voli svoje Bijelo Polje nekako. Kako? Da. Kako? Nikad nas nije zapostavio, nikad nije. Ako nije mogao direktno fizički, jesmo duhovno nas aktivirao i pomagao i činio i svoj kraj, svoje mjesto, svoje bratstvo, svoju rodbinu i tako. Onda smo krenuli ka centru grada, sa željom da pronađemo baš one koji dobro poznaju ovog pevača. Bilo je izazovno, ali i uspešno. Rizično je, ali je zanimljivo. Pijaca u centru grada je bila idealna lokacija. Šako je tu naš komšija, dobar čovjek, dobar pjevač, dobar sve. Kako ga ti pamtiš iz tih mlađih dana? Pa ja ga pamtim iz mlađih dana kao tinejdžer. Volio je mnogo žene, brat. Znači i tad je voleo žene? Žene su mu bile, ali to je naša navika, to je izgledao dom. Išli smo sad kad je u Kolašinu, našem lijepom gradu, pjevo, tako da je bilo, ja mislim, 5000 gledalaca da ga slušamo. Kakav je kao komšija? Dobar je kao komšija, dobar je čovjek i volimo što je Šako pored nas. I nije se promenio? Nije se promenio, divan je. Ja sam Šakova komšinica, bivša, tu smo rođeni zajedno. Kakav je Šako? Šako je bio dobar dečko, dok je bio momak odličan, dobar komšije. Kažu da je nasledio od roditelja to, za muziku. Jeste. Jeste li vi mogli da pretpostavite da će biti velika zvezda? Šako, kad je bio mlad dečko, uvijek je svirao gitaru na terasi, ovako. Da. Znači vi ste prvi imali prilike da ga čujete. Pa jesam. Za džabe. Jer smo bili preko puta. Što bi rekli, za džabe ste imali koncert Šaka po momentu. Tačno, pa jesam. Kakav vam je osjećaj bio kada ste ga prvi put vidjeli kad je zapevao svoje velike hitove na televiziji? Pa divan, komšija. Znači kad neko tako uspije, svaka mu čast.
kako se Šako ponaša kada dođe sad u svoje Bijelo Polje? Normalno. To? Diskretno, ispravno, sve normalno, sve ispravno. Da. Pravo, nema ni da je uobražen, Bože se čuvaj. Kako ne da ne volimo Šaka, pa Šako je legenda našeg grada. Pa kako ga pamtite? Pamtimo ga, Boga mi, kad sam još u Liki bio. Kakav je bio tad Šako? Fin, Boga mi, zgodan, lijep, atraktivan. Kažu, žene su ga volele. Žene su ga uvijek voljele, Boga mi, uvijek su ga žene voljele i sad ga žene vole i gađaju ga vam dobro. Ne žale se. Šako je, kao i čitava familija, dobar komšija. Samo što Šako odavno otišao iz Bijelog Polja. Da, pa obaveze, karijera. Dobro, ali... Jeste li vi mogli da pretpostavite će Šako od onog malog dečaka postati velika zvezda? Jesam. Evo, ja sam možda jedan od rijetkih Bijelopoljaca koji zna da je njegov otac Muradif pjevao ništa manje lijepo kao i Šako. Ipak postoji to jedno pitanje koje se retko ko usuđuje da postavi u Bijelom Polju. Šako ili Dado? Pa dobro, Dado je moja generacija, on je moj drug i tako reći, ali Šako je ipak iskusniji. Dado ili Šako? Dado mi je školski drug sa majkom, ali prije bi rekao Šako. To, pošto znam da je... Starije, ali Dada mnogo volim i cijenim. Izbor je težak, ali ja bih prije rekao Šako. Da. Je li vama bilo ovdje smiješno što su često grešili i mislili da su oni braća, dok nije se saznalo konačno da su... Pa, jeste. Ponovo je to mali grad, mala sredina. Narod koji nije znao, mislio da su rođena braća, oni nisu Dado je Šako od rođenog brata sin. Šako pričaju kako gostuje po Primorju, kako gostuje po Srbiji, kako je popularan gore po Novom Sadu, po Beogradu. Da. Jel se smirio malo sad, pošto kažu da je postao i deda 5. put i da... Isti, ne mijenja se ništa, isti. Da. Znači ništa ga nije promenilo? Ništa ga nije promenilo, ništa, vrate, evo. Sad je bio prije nedelju dana, je tu bilo, baš smo se viđali tu u Rovnoj kući, ništa, isto sve. Samo bogat, rekao da je bogat, što ima zdravu porodicu, sa unučadima vremena malo više. Neki misle da je bogatstvo novac, a... Porodica je na prvo mjesto, brate. Kad se prvi put pojavio na televiziji, kad su krenuli hitovi da se ređaju, kakav je vama bio osjećaj, znate ga? Pa dobro, komšija, znaš kako svi smo ličeli za bravo Šako to i pozdravljeno naše odavde poznavanje, to je bilo, ali sve mu baš dobro. Šako kada dođe ovdje, ga viđaš u Bijelom? Naravno, on ponaša se kao i svaki normalno ostali čovjek, nije ga ponijela slava što se kaže kod nas u narodu, nego je Šako stvarno čovjek na svom mjestu. Ono što je za svaku pohvalu je činjenica da Bjelopoljci ne daju na svoje. Obraz i čast su im najbitniji, pa baš zato sa ponosom pričaju o svojim poznatim sugrađanima, a i te kako ih ima u ovom bogatom gradu. Šako je dokazao sebi i svojim Bjelopoljcima da je uspeh moguć, a u očima svojih komšija i poznanika iz rodnog grada je još veći, baš zbog toga što na kojoj god strani sveta da se nalazi, svoje Bijelo Polje uvek nosi u srcu.
policije pamte. Volimo, to je naš sugrađanin, normalno da ga volimo. Koja njegova pesma vam je onako omiljena, koja vas baš dirne uvek? Dišem sa tebe. Recite mome Šaku da što više ide u muzici i da ga što više žene prate. Ja verujem da tu nema problem sa ženama. Pa nema, on je za to alfa i omega. Voli i mlađi i starije, video sam. Pa nego šta je, nema ko žena, nema biranje. Samo nek je zgodno. Šako, moj komšija dobri. Znači svi ste komšije. Ne, ali ja jesam stvarno komšija, odnosno Šako za mnom, pošto sam ja stariji. Šaka pozdravljam, da je zdravi živ i da nastavi svoju karijeru i dalje. Sve su pjesme ekstra. Sve. To jest. Sve. To jest. Sve, mnogo dobar, komšije, sve. Da, i voli da dođu u svoje bijelo polje, nekako uvijek ponosno. Uvijek ponosno dođe u svoje bijelo polje. To više hitova da napravi, to je to. Da ostane kao što i do sad bio. Uspješan, fin, šta mogu drugo da kažem. Poručili bismo da ga mnogo svi komšije zovu i da dođe kod nas u Kolašinu, recimo pravi mu šampionka koja najbolje kačamak sprema, kažu Crnu Goru. A on voli kačamak. Jeste.